Kublai pi baro nakadon Bosco Media Network yuan ra shapi ki kubor niam kejela jong gatayo baar jong banai nai wing arjar arpusa. Kimat bakong san ha kani katayo kilong. Kin mau tempang geseng selishin ni kidpat balaklat no. Rakhi Jubilee Rupa geseng Samla Catholic Sumer Unit St. Parish. Penbehamen sin geseng rangba Catholic dan jineseng yelap inside sleep. Patrick Unai Pulau Calvary. Badmintangin pa syaki khobor bakam banyak. Haka Patrick Unai Wing kidukot ka Sengriuniam Selishin jong ka Shillong Province kumba ki Jule manusnem kilaraki kasngi bekerpang haka ba ki kenmau iet ya baro ki Riuniam jong ka Seng kibelaklat no na kani kasla perthai. Haka jingle niam bekerpang halom jing tep Catholic halaim kra lakin mau tempang bat la duai na gabenta ki mensim jong ki para Riuniam ki belaklat no na kamas bakot bala penmenta do Reverend Padar Jiven Lakra bat ki weipat ki soblay haga jing don ringkat lang ki brodar ki kena novitiate bat ki bahayi ngasem jong ki Riuniam ki belaklat no. Haba paria ye keketin jong blay upadar Jiven uloong baka jingyap kamde ke jingkut ya barok Henry kade ke jingkang na kebenta ke jing em. Shwaban penkut ya kamas bakot lekerku ya barok kilum jing tep jong ki Riuniam Selishin. I give thy presence every passing hour. What but thy grace can for the tempest hour? Who like thyself, thy guide and strength can be? Through cloud and sunshine go thou with me. Father, whose mercy knows no limit, you have promised unending happiness to those who seek first the kingdom of heaven. We ask to take to yourself our deceased confreres who have spent their lives in the service of the gospel, following the ways marked out by Saint John Bosco. Grant that they may enjoy the vision of your countenance and that we may continue faithfully on our pilgrimage. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Risen Lord tells us that death is not the end of all, but the door to life. So we read in the Gospel, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. The implications of the statement is clear. Death is life-giving. Only through death, new life emerges. So, if there is a meaning in life, there must be also a meaning in death, so says the psychologist Viktor Frankl. The central theme of the New Testament is the resurrection of Jesus. The resurrection was the main message the apostles conveyed during their preaching. Jesus who rose from the dead is the guarantee that we too will be raised to life. For he is not the God of the dead, but God of the living. He is the resurrection and the life. He lives and we will live with him. Let us ask ourselves, do we really mean when we say or what we say, I believe in the resurrection of the body and life everlasting?
For us believers, for us Salesians, death means life. To die with Christ means to live with Him forever. That was the conviction of the martyrs who willingly sacrificed themselves for the sake of Christ. As we pray for our deceased confreres, let us remember that they are not vanquished. They are not vanquished forever, but they live a new life, a life sublime. They are living, though invisibly, but really. Death, therefore, should not frighten us, rather encourage us to live our life well, to make the best of the present. Nothing should frighten us and worry us, neither sickness nor death, for God is with us. Let us entrust our deceased confreres to God's mercy, and let us trust God like little children and believe that Jesus is the source of life. He destroyed sin and death forever. That Jesus brought us life through His passion and death. That Jesus promised eternal life. If anyone believes in me, even though he dies, he will live. He will continue to live. Jesus feeds us with the bread of life. Anyone who eats my flesh and drinks my blood has eternal life. The souls in purgatory cannot help themselves, and we, through our prayer and offering of sacrifices and mass, we are able to help them. During this Eucharistic celebration, let us thank the Lord who died and rose again and called us to live to life everlasting with the Father. Let us pray with faith, pray with trust that God, in His loving mercy, will take the souls of our confreres to His eternal abode. Ablay Triton Rad, Unambu Benta Nung Sam Benta, Yaki Jing Tao Baro, Bag Unong Sius Pa, Yaga Long Priu Man Priu, to snap Yaka Chinkat Pa, Kabami Nadu Tanud. To pen aram yaki jings nosi jongi kiba dansa bas nosne yakiba I jongi kiba lalidno. To pen plinkot yaki jing shitom jongi para yakiba atat pangne. But I bagamet jongi kan mitpat shakapurong tang shuyos nyo yakajing liu Ki turoi jong ki angel jong me. Ni panya kani hakakaten jong Jesus Christ utrai kendra jongi. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, Full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the Lord God, and Amen. Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, Full of grace, the Lord is with you. Blessed are you
eternal rest grant unto them, O Lord. May their soul rest in peace. Amen. Mass is ended. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Kasing Samla Catholic Sumer Unit Umsning Parish, Hakajingalam Usamla Ferdinand Karnayor como President, Samla Diamond Thaba Sekretari, Hakalai Tarik Unai Wing Arjar Arpusau, Kalaraki Yaka Jubilee Rupa Kajongki, Hakabalang Shnong Sumer, Barakani Kasngiraki Yaka Jubilee Jongki Kun Samla, Lasdang da Kamas Bakut, Balapin Minta, the Reverend Padar Lawrence Karluni, Assistant Parish Priest Umsning Parish, Harangkat Kajingsen Ranlang Jong Padar Kitbok Kong Ramai na Holy Cross, Padar Clement Amu, Director Jong Holy Cross Pineview Seminary Sumer, Hakajingedon lang ubaar dingdo ubalong kumukong san hakani kasngi. Lapin singan syu ikani kasngi, da kajingedon lang jong kinongkit kam kasing Samla na Umsning Parish, bakentop na do President Samla Taybanya Lingdo Lingkoy. Hadian kamas bakhot, lasdang sa daki program beper, kibala ay daki kun Samla jong kani kabalang sinong Sumer. Lapin shit pensingan syu ikani kasngi, da kajingwan shimenta jong kilong kami, kilong kpa, kikun Samla bat kihap barit. Lapan kut yakani kasngi da kajing mani sakramen balayalam da Reverend Padar Kitbok Kong Ramai. Jadi ai kita kuplay ya roh dari congratulations ya ki kun Samla jong kali ka walam shnam hakini kiting rakhi juki ya kini ka Jubilee Rupa mati dapat sansem jong ka sing Samla hakini ka shnam tegi sukmen bandron berkat parki bandron burong dia boleh nam ta kiting tap sansem jong sing Samla jong kali ka walam shnam. Try
Nyaka krem bakut siapa kerjain jom ni. Nama kita sesuai kepada kini berujuk mensim. Nasabah berbentuk ini jing ayu wanra baik bertentang yaki bertin kelalong kemet bagas nam yang pun jom ni try jungi Yesus Kristus. Berlaku ini bertentang yakini jing maya. Nama muhi kemet lai cina ayu lasim yaku berbayu ini berbaik kerku berkedia layu lagi semran uang. Kusim bertubar negeri di Barok, nama negeri long kemet cuma ya kemen IT nak bentar jomki.
kesenjuk kirangba Catholic Umsning Parish, kelepelong ia kejingnya seng yalap haka ar bat lai terik unai wing, haka balang shinong Holy Cross Church Sub-District Satsning. Hakini ki ar sengi ke para bangit ni shinong jagani ke Sub-District, kila shimenta de kejing shong shit bat jing rehem mensim ke bakrau de shisha. Kijing le niam bat kesening ke krau haki jingnya seng, kila long shisha ke balang ngam jiliu, ban penklan ya kejinget, bat ban penskem ya kejing eet ya la ke balang. Haka sengikut kalai terik unai wing, deki hajar ki para bangit kilawan ban shimenta ke mas pekut, bala penmenta da Reverend Hadar Pius Shadam, bala senran da Dikon Heman Topo. Haka ni ke mas pekut ar penyongut ki hebret kila pediang ya ke kemingin beningkong, bat arjur kilong ying kila penskem da ke sakramen kentiu kurim. Kisestar na St. Michael Convent, kisestar Madonna na 0 Point, kinongkit kam bagi dekat ke Sengrang Ba na Santli ki Sub-District, kila penpu da kamal rang ba, haga ni ke jingle niam be isyong kun, bat basyok mensim, haga ni ke sengi. Haga jingle niam mani sakramen, da penyat bat duwailung mensim da Dikon Heman Topo. Uba Hillary Dua ula keren sengau tenak naga ketinjong belai, bat lepenkut iki program haga ni ke sengi. Ide kimet di para juni, kilalong di Kristen Katolik di daga sengi lembaga baptisma, penginya duai ujung duai kalau Yesus ikai. Kok pa juni, mantap. Wapi, ayah kebau belai, maka dia seorang kubri umday. Siang long berkoi kotrai, ketemai juga jingkoi baru. Namar katangi kerpanya na berkoi kekentangi ini jingkoi jungi rak bapai bersin juga kum jer halor jurki. Bakin kelalong ini kamet berkesnam jungkrai jungi Yesus Kristus. Hakapor ladino ibu berakaman subhal yang jingsyashto. Bersyim yukku berakayu yang berkriya. Ya balai kesembuhan doang. Toshim, batobam nagani ibaro. Nama kani kalau kamet jonga, ya kaban IT na kabantah joki. Habis berkon laya bam nasi kukuri, berapa ini yang nilai kesembuhan doang. Toshim, bato di nagani di baro, namar kani kalau kekuri juga senam juga, jom jutaan bertemai berbom jukut, ya kaba empeni nak rentai juki dalam tai kebabun, nak rentai jima di kipok, boleh kani bahkan bawen. Jeng maya jangan jengai.
Ikon sama koya barbaro ime piwe brodaro kunjo barbaro ime piwe hadu ki habren ngasumu yo blay tragendra ba sumu yeki ba piles les tom ban snap ya den kesur ublay sisa ulong bokraw ublay ulong bosta ublay ulong bodon bor botiflut natong sedong yeki eke paro namtep napi tiang net hau blay na net hau blay ngamoi te na net hau blay na net chat bau blay udon blay udu in blay usnap blay uyu i blay utiplu na dong sidong blay punyalo yeti play baharo hakipor manusia hakapor bangadang kena hakapor bangadang samla nam jilang de jinget hau blay terus nam net hau blay kuno kan kita berlakala benjara ke kampala kuno kan haiti host berit undang jisu mereka kan cinget beach damam kuno kan kita ke kampala kan ja aba undang ye ane dan takal air sudah lasdang bon pule ke sains la pule darwin telas dang di century lasdang bon kurma kata sai koi bol lasdang bon kurma wala kataro namar mengiwan na ye desam kaba pendapat yakinang kurupom ni pendapat nado sni hode mokot sni palai mokot sni hode mokot sni sajan mokot sni ulai mokot porposa ni pendapat itu dijikan ada amparo juga sni sajan ni joy rosuri sni ulai dan mas mansni juga ku ime pagi pak ingin tangi lek priang kemudian memang kapor kawang ngam juga kita kecingit nama pendapat kita berkong ublay wasta ko punya ni kite goro aplan kita ki ala jing aratin dami na sedang wanya kena samla la kamhe ni smart banle jesen termasuk kena dina ban banle jesen dalongwa itu ki sama por dunia sa semula kisah jalan kisah ita ini kuno benong pinongilam ki ai terini ini kirik sama lar ba sama kecinglam jong bobu jaroses bangkuai hadwa dublay ke ikai ini kuno bang aji keren ikai ini pensilor ini banilang jiwa baniatan gitar bani ini jong sita susong sita apa rengo pak ngam dan te tam dan kecingin lay awas mesin lay teh hilang cuma ibulang sesta yo ina ko habret ka por ngilan metrek ko habret to duai se hoblay wa hoblay mun kui pi trio bor pen pasta metrek kata kecing sarong cuma kata kecing bang le cuma ye cilale utai daga mangam duai hadu kata yo bleu ngan keren hadu kata terus duai yo kata yo betul to bleu mak terku to mola sio pas kan vision hadu popor te to pangkeran ta de ha koi gisni ni buat jer versus kan jai kui su kana ha koi ji sai uang tu Kepelau Kalbari badon marpersya bakaying meniba Cathedral of Mary Help of Christians Laim Kra kebede kejaka bekerpang bah kejingle niam sengi krau kum ke procession ba mentau snem kelepernai krik hadin baladepen bah syusyu yaka katai kejaka bekentang lepen bah bat pentamai yaka dak kebatap no dak ketin najrong banyo jingada bat bansuk kele niam le rukom Lasdang ye katai ka jingpen itana hakini ke benai baladem bat hakan nyau terik unai wing lekar khu ya ka do Most Reverend Archbishop Victor Lingdo haka jingsen ranlang upadar Richard Majau Vicar General ka Archdiocese padar Bernard Lalu padar Rangba ka ying meniba padar Julius Kurba padar Don Boklang do ling bat kiwe ki padar ki dukot jang ka Pastoral Council ki sestar ki Rangba bat ki parabanget Lepen kut ya ketika jingker ku ya ke Kalbari ha groto jong kamaria ha pelau yeng meniba. Pi baro ha ke kerteng upa berkuan banu mensim bakut. Amen. Kaji Arab jungi ke long kerteng utrai.
Kapuram Hokpa Barukuan Barumen Sim Bakuat Tu Ngien Yadwai Kokpa Basbun Bat Bais Nay Nyai Ngu Yami Nam Taka Chikar Ku Bara Kiba Mena Ai Yangi Lengba Kamariang Kiklau Kiptap Kisim Kido Kasngi Upanai Kilom Kitem Baki Om Kiwa Nisangu Yami Nakabanta Kipai Rungai Jong Kaparesh Shangi Katendar Paresh Barakumway Kibalabu Ya Ladi Hakanungda Kanoya Sait Kamaria Kanoya Rab Kikistan Ai Bangin Nang Yai Po Yai Ping Indap Karhai Ya Baro Kachikdon Kam Haman Lakasni Ngidwai Hami Bamen Tes Karhai Ya Kaching Tumu Bashalandet Kabangila ban pentrei kikam do kerku kerdo ya kani kacaka balong kajing kerku ya barak kibri kibarung bami bakin mat berbor ya kajing don comi ha kajing jar ne kajing kendu coki melong utlong ba kajing sedang name berbor kikwa kiai kibabha to kershan ikitu barak Kibala don kiti ban sendran ban yarap hadu banda long da kumni go play kenran melatau melai ba metip ya ka jingsen share hop to ai babaro kiai ki bangi pan kin long berbor haka kerteng barkanam jomi namar kata kokpa ba khuat kokpa ba ye sebun to sngap ya ka jingkar pat chongi bangin sakar khu kardo ya kani ka chaka baru kawai ni bu akhamat chumi ya ka jing tumu babha dau kres utrai chungi win snap ya ka tien uplay kajing puli na kisti bahar jong Paulos Chikistana Korin kani kalong kajingai jingmut jonga shapang kakam babha ba pendep no ya ka bapilas dang balle menchips nem omtang balle Henry balle ru da kamon sngobha bakumba kamon kalong ka bakoloi tu pendem dok kloy ban ai kat ba pilale namala da don kamon bakloy tak piang sobha kat kum kata kaboburiu udon kaba don uta uba ai sembai honong bet paduk pu ban bang un pen biang badun pen royu sembai jong pi badun pen bon kat hayu so jong ka hok jong pi haki ki baro da ka jingkluj men siam pilarius pa ngipat ngiyo daw ban ai ngu yo blai Namar kapapinyat ya kani kam tang baka pen mentai sakar khu bar ku ikon pau baru sodang sokon jokani ga jakale niam iya ni tuai lai sin khublai ko maria kaneda kanerap kane site nakabanda kini kasi japan kre perkasi joka jingjap akasi utrai bersawan khublai ko maria Jai Tran Matpala Gurpui Padapring Gutay, Malagurpui Salt Pajong Pau Jisu, Gomaria Bukui Kimi Chomblay, Wanum Tajunong Pop, Menta for Kachingap Chingamen, Kublay Gomaria, Jai Tran Matpala Gurpui Padapring Gutay, Malagurpui Salt Pajong Pau Jisu, Gomaria Bukui Kimi Chomblay, Wanum Tajunong Pop, Menta for Kachingap Chingamen, Kublay Gomaria, Jai Tran Matpala Gurpui Padapring Gutay, Malagurpui Salt Pajong Pau Jisu, Gomaria Bukui Kimi Chomblay, Wanum Tajunong Pop, Utrai undan dekat bat pi. Dunia duai ko try bakut ko pa badan bor ko blay bom chukot. Do kami isne ken jika ni kajing duai jika jing pen kre jangi. Nakabanta kajing job kasi utrai ban wan. Ban pendan buram kerpang yau Jesu Kris. Ukuan chong mi. Utrai jangi unong penim nong sispa jangi. Ba barok kawai kadai ses kan rakhe. Dan puram kerpang nang baka Eucharis berkuat baka jing yat procession ai baki angyal kerkuat kamtam kami bereng mei kemaristi kanya site nak bata kanya kajing job ya kanya kajing na aniam changi dau kres utrai changi bat kajing kerku chang play badan bo brok pa bakon sim bakon un kerku ya pi baro to gina pendap kanya kam da kajing keman ya tap ketilang
Leima. Kumba julong man usnem kabalang Catholic hakeleng kiri ke perthai hak arterik unai wing ke kenmau burom ye ki minsim ki bala klat no All Souls Day. Hakini kesengi kabalang bat ki pat reunget ke Umsning Parish Mary the Mother of God ke kenmau burom ye ki minsim ki bala klat no haulum jingtep kabalang ha Umsning. Hakini kesengi lasdangi ke jingle niam da kemas bakhot bala penminta do Reverend Padar Tabor Lang Lingdo harengkat ke jingsen ran lang Reverend Padar Pius Shadam, Padar Milansius Tado CMF, Dikon Hemantopo CMF, ki ba rengkat ke sestar na St. Michael Convent na Bethany, ki kena na St. Claret Seminary, ki rang ba balang bat kinongkit kam jong ke CMC Sau Block, ki lepen po penping ye kini kesengi bakrau. Kipat riunget na keleng ki jaka ki lawan ban bu sentiu ha ki jingtep ki beit pathon bat duairu na kebenta ke mensim ke jongki bahkan poisuk poisan hadwar ublei. Bat da kini ki khobor ngila poisya ke bakut jong kini ke thup khobor. Ni ai ke jingkit bok kit riang ni pi baro bat bapindon ha ke jingkot jingkia pinchat pinklan. Ni kerpat ipi bala dadon ki khobor ki baja ha ki parish ni ki shnong jong pi bapin pa na pentep shingi hau teu number badon ha ka screen jong pi kenang bengindang la ban penmi man kateu ki khobor niam kejela. Kublai shibun ublai un kurkhu ipi.